teman-teman. Halo. Hari ini kita akan wawancara eksklusif bersama si Nenda. Ya, hari ini hari pertama masuk sekolah. Halo Nenda. Halo. Gimana tadi di sekolah, Dek Nenda? Enggak Nenda. Sama siapa di sekolah tadi? Nenda dari Raya. Sama siapa sekolah sini lah? Apa Nenda? Sekolah sama siapa tadi pergi? Sama mama. Sama mama. Ngapain tadi di sekolah? Sekolah makan nasi. Oh, makan nasi. Habis itu Minum. minum. Habis itu nyanyi. Nyanyi apa? Kupu-kupu. Nyanyi kupu. Oh, nyanyi kupu-kupu. Habis itu Habis itu lagi tepuk tangan. tepuk tangan. Kemana lu tepuk tangan? Coba tes. Oh, pandai. Hebat kali ya. Enak kali di sekolah ya. Ayah tak bawa. Ayah enggak bawa. Cuk Lot enggak bawa. Enggak. Bunda, Enggak. Anti, Enggak. Uni, Enggak. sama siapa juga pergi sekolah? Pergi sama Anti. Oh, sama Anti Banda Aceh. Andi mencace. Tadi waktu di sekolah kawan sama siapa? Kawan sama ibu guru. Oh, ibu guru. Siapa nama ibu guru? Apa bu? Hmm? Panjang. Oh, panjang. Enak kali sekolah ya. Panjang. Udah gede ya. Oke ya. Oke. Let's go. Oke, itulah Let's wawancara Let's go, eksklusif let's kita go, hari ini let's go, bersama si Nenda. Let's go. Wawancara Hey. eksklusif hari pertama sekolah. Hey, let's go. Dadah lu, dadah. Let's go. Dadah. Hey. Dadah, dadah, dadah. Let's go. Dadah dulu, dadah. Let's go. Let's Ayah. go, let's go, let's go. Let's go. Main game nanti. Hmm.